Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ubak Bindo Lanong, ubalong kumu MDC Shuse, Hapoh ke Council, pada badan bentalang ban sengya ke seng reolum ke UDP, Hapoh ke jela, habaya keren bat kilat patai kubor ulaong, bakat nu ke mensem ke mong, hadu ubak amla asyuk ban batai namar nadu ubak urung hakikam politics, simpat asyat kelane, umpat lakan riak seng, uyai ne abet ha ke seng UDP. Henry menta us ngawi lade ba udai u independent namar ka UDP kalale kentat je bat kane ka pau shai baki kentat kadai bah ka CEC meeting kim shem la khot je ka jingelang bat kam ju phak tin ne pentem ye kane le se kami haden ka jingbam ya ngotho jingmot shu ka seng United Democratic Party UDP shwa ke election jet nong mi khmat yeng dor ba tawan ka jela halor ka tiket MLA ka barang shudep long mentau snem kumba ulapen pa uba Bindo yang menta don syuk ke Kyrshan ya ke UDP namar ulapen pa ba ain ke Kyrshan ke bapura ya ke CEC jong ke KHADC ke dalam khamat de NPP bat ke Kongres ke jingalam uba penyait sings am UCM ba menta habakli uliathu ba menta dan ke jingmot banyak keren penyesok bat ke NPP Henry ke lenti kadang sedang yu ban ai ke Kyrshan ya ke isi uba penyait Hapoh ke Council. Keren kumbalaya siau kumbalaya selok ini punya sini. Nak kalian jom pergi press ada ni kaya keli katai. Filatif kijing dia juga. Jangan kini lihat apa. Bunkong tak sedang syua maka UDP sedang ai tiket yang trash menyelek na program begini berlaku dia mana yale kumu independent nomor ba ai tiket you bomdai na ka UDP pada jab kila ai ya ubukhat yung ka UDP ganjin dala syong menyerang dari namar bakila ai bomdai UDP bagi penduk yang au try dengan layale tahu kebar Nalabu ika application yung nga. Maksudnya tu if you tim. Nalabu ika application yung nga. Openai March. Openai March. April. Right, April betul. Ngomong tu aja Klet no ya ke pula dem. Tong ya mai. Na apa itu taruh. Minum ya bu nur. Nga anong buunod ya pi kinongelam tapi klemai tiket dengan pi luar buunod yang nga pangayale election independent tengong nga ubri ubala long kung UCM Hapoh DC Council nga don DC Council palat ya ka lai kusna magala job mriu sien kung MC mriu sien nga batro ya record kabamot habang ang kumta kadon jingmut ngalalong CM Khadc Council, ngalalong Chairman Khadc Council, ngalalong LORO leader opposition Council, buat kumtar itu. Teka jingnya deh juga buat pajak senang pendong, kalong kepala jerong kepala jeliu kamtam buat clear musim siar, CM saudara kita buat senang buat kumtar itu. Besar lagi, atas nama Khadc Council di jingnya deh juga buat tim pemkaju. Dia nak kata kedau, nak itu apa? Ngalah poilut ciki sinong kasih baru kuat. Away pakai sinong hari kasih. Ngalah poilut. Konstituensi, baru konstituensi hari janji hills ngalah poilut. Baru konstituensi hari kasih. Saya urip boy, west umtar teng ngalah poilut. Ngabu application ya Klet no ikai kebeladem. Dia ngadon jimut menyele MP. Don kecingnya itu banyak MP. Tengah labu kata application,
Upunay March. Yang upunay March, sabu. Ngala siya presiden, ngala siya general secretary, Bapak layo. Penungkong kirim jubah. Kirim jubah bagi layo pediang na yang. Kamu knowledge. Tinggal ap kono kimia jubah, kimia aida, kimong hiru bagi layo pediang mo ya ka application UP ya city UP. Te ngelak kono. Hau benai June, I reminder lagi. Ngong kumno ko to ko si junga ka bang tho. Kabay dai sipang kajing don jimut junga bang nyele ya ka election sa parliament. Te taru kim juga. Ya kata ka reminder ka bang ai ki kim juga. Apa kim juga te. Orang cukup kat dong. Kau jenuh. Jadi, how bunai? August. Nah, tu asyik ba. Treat my application as withdrawn. Taruh kim juga ni. Application tu kim ya tu bagi layu anak em. Nanti bagi layu anak malah ayah yang joki. Kebar. Acknowledge ya ke receipt bagi layu pediang em. Ngai se reminder penkenmal yuki. Apa kan tu? Kuman si mulai Ogos ngala kok koi sitting on treat my application as withdrawn. Ngala weng no. Nampak syuk kan. Ikut hantar. Mereka ni kilong ke Jingalang ke General Council. Saya biar poin itu orang sekitar. Berngalengok, sempat ya. Jangan turai unum seng. Itu lagi bawan kam hadir. Dia ngaklam yo ke invitation. Tengah ngaklam leh. Ngatrai pila poin si General Council juga itu. Tengah tu dia ini baru sempat. Yang leh guna. Kita agilong gigi development ke beda batnga UDP hadu mentang kadang snowy la dia banga snowy kita kemensiam jonga kamsya mengamjuk kelak ngamjuk kentiap sanction usunuru nadu pengaruh ke politics in 1972 ngalong MDC nadu marayo ke state ngalong MDC nadu ngampat le sanu sunuru hakajuk ke sek kapol kada AP agency kelano syau HPU Hill People Union dan Hill People kawan 1997 kawan ke UDP ngakam kelah sanu sunuru kasang ke keladur kelah kerteng ngakam kelah haju baik ladu kan kendai sepak nyumpuan hadu mentak kesengi pengagren ni ngador jika bomot ba jingkran yung presiden itu sian orang ba oh bang day UDP saya bikin mau ha tentang si Arbana ye presiden juga UDP orang he still with the UDP tengah sulung still lah ke UDP kam dan chu ka jing ya kun kam dan chu ka jing ya kren chim dan chu tang ban ju ba pu ya kata ka application juga dan ye ba kumno kan kitri tengah bang ada itu nak kata kedalam kan poin tamta asof daw kumba kalong menta kamu nasimil di namar baki film hotchu yang aga General Council yang ke UDP ngasusim no ela di ba imat kan susah setengah kemensian pak ngalah tri dari kum buriu bodan ubam don syu ka sek mala ye syu kan ka General Council hom hotchu tengah ngasusim no ela di ba am de syu tengah ngasus tri di mata as the free man buriu bola lut buriu bam langsung bentang menurut
along no bumi di pen te namar ta kadau alor tak benta te keladon ke jinga keren juga ban ini ke kurhun ke ba don apa di sigau te ko ke jinga lam penyiat fungsi ya keladon ke jinga selok pergi dengan ngalarai ba kan pa syai ya ke citi jong lah ba dengan ai no ikut support jong lah siapa ni ke kedua ke bayalam ya kan executive committee minta buat discussion dalam pasal pimpin dan ai ke support ini bangadon suno tu mau beriau wala lai luit Omdon suno so I will lend my official support ya kini ke kebun ruling party habis council ke bayalam da LPP so bajing apa punya sing sim kita ai bangadon bagi tu Gamget bagi pendek yang aku kilometer Indonesia. I don't believe that. Yang lah tung do Dr. Don. Dari Dr. Don bola ajimut. Dr. Don. Dr. Don tu beri buper. He was a real leader. Dia mau buang banyak ke bangadu, dia buat Bindo. Bah mengadu ia kesit laju ungteng ia takdir don kalau ban tiket umpan mereka mengadu ia buat Bindo bah mengadu ia kesit jadi mau siapa pun kelar no dia mau bola untung yang aku kuat tu kan sekarang pun belum minta kedua suku ini minta tu ni ketika end of an era of Bindo being part of the regional party because of yung Khadc sebentar kemudian cuba UDP tu ini association dengan kamdai ke choice juga kamdai ke choice juga la treat yang aku tak ilale yang aku tak lah bikin pen beri show te ngalong independent tak asal independent man I'm lending my support ngan ai ke Kyrshan ya kini ke kunhon Hapoh di council berpenyiat ada kadang berhenti bah lah punya soal senang UDP kumbolong mentah tu kempodon kata jibut khat kempodon Andrei an independent man and a free man tu lah mana kan sebab aku don jimut asal na kempodon jimut era ada UDP entah ke orang mungkin tiket no ya kiway mo ya MP ngasih ikut keluar nanti untuk bodoh nak kesan siap untuk kita Islam ya piton tiba baik kiway aku tahu kan pakai MLA ro kaju bentar kaju Andrei don bok bengalar withdraw no lah itu ipi nadu punai ogos mengalar withdraw no so ba non kata kusna menurut Islam yang bukan kerja rumpi di dalam ini besar dulu dari fishing no kok dia kena jumlah jauh parti sebab people ada masalah besar so no tu kan ongkum nuru sunan nalan kerja kerja sial lo Korea kerja sial tu kalau Korea kan dia berkonsumsi iki dengan supaya ayu konsumsi keli iki kan nombor agak cakapan keli yang na keli iki boleh kum tak aja keli iki boleh ke bakal dia kum tak bakal hasil council bim kuat EU pidang kampat udang dai UDP Stian bakal kami hapsu ang gaji kli na PCO tu no ado basdang ado minta kianya di ini sing dulu bang lu apa karena senang pak ane ri minta pat kisah mau sa ke ben tak kada tak ado kata tak atau gani kan daw bagi sing dulu sa tulot Lasa gini daw Lasa DVD tamu gue bakal once month kan ya tuh. Lasa nang don skiwe bobon kibangat nanti gue. Lasa nang don shoot ya. Ki perlu jangan lagi bobon tu bobon bumele shoot.
Kita jangan sampai kayak gitu nanti. Kita perlu jangan komisi. Kita tengah, cuma mitra lecu. Jangan sampai. Iya. Kalau kejingkran di pilih tu, apa kejingkran ai, kejingkran jum pilih banyak pun persa. Kalau election you potong ke parti, unsur dari ke anti party activities. Anti parti syukur no, abang amdon syukur. Malah kata kupar apa, kupar kanggu de facto kalau ke parti ko kamla aja man consider fi nama tak ke parti tiket. Oh betul. Pun tadi kan. Anti parti kawan. Lelaki ayu beri bodoh ke parti nganjin dalam support. Ayu outsider mereka di anti parti digilek maki kita penduk you try ya ayu gunawan anti parti kada maki not me. Thank you.